Danijela Majstorović, autorica dokumentarnog filma Kontrapunkt za nju, govori o profesiji dokumentariste, videoaktivizmu i emocijama u Bosni. Zovem se Danijela Majstorović, visoka sam 1,70 m, kilograma imam 55 po zadnjem nekom mjerilu, a omiljeno jelo, pa ne znam, pasta sa rikolom i parmezanom. Bavim se režijom dokumentarnih filmova i predajem engleski. Znači, to je još jedno od zanimanja koje radim. Ono što me najviše izbuđuje jesu priče koje trebaju da budu ispričane. Otuda je priča vezana sa film Kontrapunkt, Kontrapunkt za nju. Počelo je sve neke 97. godine kada sam ja otišla u jedan frizerski salon, kada je ušla prelijepa djevojka koja je strankinja, jel? I kada je frizerka odbila da je šiša, jer kao to su te neke tamo Moldavke, ko zna šta one rade, znači tu je bila strašna prvo stigma i osuda naroda ovdje, ili ljudi, građana u BiH, znači prvo kako su te žene došle, šta one to rade, čime se bave, međutim mediji su vrlo malo pažnje posvećivali tome problemu do, ne znam, neke 2000-te, rekla bih. Gde si bila, jare moje, gde si bila, dušo moja. On je mene ubio postepeno, jer ovo je život ubijanja postepeno. Nažalost, žrtve su ovde ljudi, dječaci, djevojčice, odrasle žene, čak i odrasli muškarci. Svi ti klijenti, jer oni u njima ne vide žrtvu, ne vide, oni samo u njima vide robu. Moje mišljenje da to treba, samo treba ipak održavati tamo nekakvog malo reda i tako, a da se mladi ipak sprovedu onako u duhu svoje mogućnosti. Znala sam da mi život je uništen i da će mi biti uništen, a da mi nema spasa i da se nemam kome obratiti. I really had no clue about trafficking, really not. But I decided to go because I love challenges. Dokumentarni film, to je nastalo kasnije, znači ja ispravo nisam znala da će to da bude dokumentarni film, ali to se sve dešava prije ove čitave Michael Moore invazije, znači to se sve dešava prije jednostavno razni BBC dokumentarci koje sam gledala, znači Denis Ruurke je jedan od mojih uzora u dokumentarnom filmu, znači njegovi filmovi, Fred Wiseman. Jednostavno, ja kad sam te neke stvari pogledala, bila sam šokirana. Znači, to su filmovi koji su bili zabranjivani, koji su nekako nastojali da prodru kroz to debelo tkivo društva i nekako ogole te neke stvari koje jednostavno ljudi, o kojima generalno mainstream mediji šute. Znači, to je bio jedan upravo proboj, nešto novo, nešto naspram tih komercijalnih mainstream medija koje svi gledaju. Znači, to je jedna bila vrsta video revolucije ili filmske revolucije za koja me onako ponijela u startu, znači to je bilo ono što sam htjela i sama da radim. Film je o trgovini ženama, odnosno nije o trgovini ženama, znači konkretno per se, već je više o priči žene, šta se dešava sa ženom kojoj se to desi. Ta priča ide paralelno sa pričom koji su faktori u našoj zemlji doveli do toga. Znači nisu tu ni stranci potpuno čisti, ni naši ljudi, letargija jedna, da kažem, nikog nije briga i slično, ima šta jedna s druge strane uništeni život jedne osobe koja više nikad ne može imati normalan život i to je ono najtragičnije, to je najpogubnije. Ovo je jedna zemlja sa malo drugačijom logikom. Bosna je sva emocija za mene. Za mene ova zemlja je jedna ogromna emocija, koju ja ne mogu da objasnim, koja je poprilično i konfuzna jedna emocija. Oni svi očekuju tu jednu ovako Oprah Winfrey priču u kojoj će tu suze teći, u kojoj će, ne znam, da šikljaju emocije i ostalo. Nema toga. Ravno je. Nema emocija. Znači, to je priča, znači, o nekome, neko ko je dotakao bukvalno, znači, dno krajnje, nema dalje. Nema dalje, nema ništa, a treba se živjeti, jer osoba i dalje živi, a to je na neki način jedna vrsta psihološke smrti za mene. Znači, to je maltene kao da je osoba umrla, i sad opet treba da skupi nadljudske napore da vodi jedan normalan život. Znači, to je ono što je mene inspirisalo, jer sam se uvijek, ne znam, zanimalo me šta se dešava, znači kakvo je razmišljanje u glavi kad se to sve desi. A, opet kažem, paralelno s tim išla ova priča, socijalna, politička, društvena, na koju nisam htjela suviše insistirati, već čisto
upotrijebiti je kao nekakvu pozadinu koja kroz to ide. Treći dio, zašto, sad ovo sve pričam zato što hoću da objasnim šta je kontrapunkt. Treća priča je priča koja je u stvari elementi kao sna su u filmu. Znači u filmu su korišteni, film je dokumentarni, ali su korišteni i igrani elementi. Znači taj je jedan element sna koji se u postprodukciji sredio tako da izgleda kao stari film. To su te djevojčice koje su dosta kontroverzne i svi pitaju upravo kakva je uloga. Uloga tih djevojčica je upravo, znači uloga nevinosti s jedne strane, kao što William Blake imao pjesme iskustva i pjesme nevinosti. Songs of Innocence, Songs of Experience. Znači priča nevinost, jedna čistota i s druge strane jedna moralno ubijena osoba koja treba da živi taj život. Past empires used limited doses of advantages for those who cooperated, combined with brute force against those who resisted. The empire of organized criminals employs a more contemporary incentive, the profit motive, for enterprises such as smuggling and selling narcotics, trafficking women for sex, and moving contraband goods across frontiers. The criminal empire has risen to be the largest industry in the region. Vidim sebe kao nekakvu vrstu osobe koja će se baviti videoaktivizmom, koja će pokušati da kroz video, kroz film pokuša srušiti nekakve, da kažem, baš te komercijalne kanone koji nam se prezentiraju, koji su često vrlo loši, ne samo što se tiče sadržaja, već što se tiče i forme, već jednostavno mislim da ima prostor i da ovde treba raditi nekakve dokumentarce i nekakve i filmove i kratkometražne i emisije. Mislim da toga fali, da je nekako komercijalni taj svijet bukvalno zavladao i da je jedino bitno prodati tu Grand kafu i ništa drugo. To je malo loše. Mislim da se na uštrb toga gubi, da se čini jednostavno kulturna šteta čitavom narodu. Mislim da to će tek da ima velike razmjere, jer onda krenemo, zapitamo se koji su to uzori današnjoj djeci i šta to djeca kvalitetno mogu da vide na TV-u. Vrlo malo, vrlo malo. Ali da je ono što je najbitnije upravo pisanje kulture i kreiranje tih nekakvih artefakta koji će ostati, znači ostavljanje nekakvog traga iza sebe, traga o sebi, ljudima oko sebe, vremenu u kojem si postoji, u kojem si radio. Mislim da je to ono što treba da bude dio jedne, da kažem, kulturne arhive koja će se, ne znam, za 20 godina biti nešto što će ljudima moći da da nekakve informacije o ovom vremenu i prostoru.